Ezirgan bajarekî Bakurê Kurdistanê ye. Li gor çavkaniyên Asûriyan navê bajêr wek Suhme hatiye binavkirin. Nav ji êrî zatê. Li herêmê bajarekî kevne. Bajar gelek caran destguhertiye. Gelek netewe û şaristanî li vê derê bi cih bûne. Her şaristaniyê bandora xwe li vê derê kiriye. Di dema Selçukiyan de navê bajêr bûye Erzingan. Sînorên bajêr li Bakur bi Giresunê û bi Gümüşxaneyê ve li Rojava bi Sîwasê ve li Başûr bi Meletê û Dêrsimê ve û li Rojhilat jî bi Erzeromê ve Cînare. Çiyayê Keşiş, Katırtepe, Mercan û çal û çiyayên herî bilind yê herêmê û hinek jî çiyayê Munzurê dikeve nava vî bajarî. Zozanên herêmê li ser çiyayên Munzur û Kebanê bela dibin. Cemê Feratê li herêmê cemê herî mezin e. Piraniya çavkaniyên şaxên cemê Firatê li çiyayên derdora Ezirganê dertên. Nüfusa Ezirganê derdorê 250,000 ye û neh navçeyên vî bajarî hene. مرحبا تماشاوانین هجا احوال هوگرین عزیز و خوشویست بری هر شتی حمید سر چاو سران راتن و بخیراتن بر اکران ما و بخیراتن اکران کرد شوپه و بخیراتن برنامه گرا ولاد برنامه گرا ولاد ایرو لباجاره کی شیرین یه باکوری ولات ما ل ازرگانه ورن میدانه Kaya gibden. Ewa broşürün reklamı parvetken beladıkın daha şirin okul. Direken nava bajarokê kundvînin direken li ser cadeyan alên Tirkiye li serê ne ev ruhekî pir cuda ye dema ku mirov di nava vî bajarî dadgere û van tiştan dibîne bi rastî jî ciyê êşê ye diyare ku ev bajar hatiye desteserkirin û wexta ku li nava bajar digerin em çûn gelek ciyan ne bi zimanê xwe daxil ne bi zazakî ne bi kurmancî ne bi ciyekî dinê ew polîtîkayên asîmilasyonê yê herî zêde ku lê tesîr kiriye û îdî em dikarin bêjin niha îdî ne bajarê me ne wekî ziman wekî ax wekî erd wekî av ê me ye lê wekî çand wekî ziman wekî çi bêjim mixabin niha em nikarin bêjin îdî ezirgan ê me ye ji ber ku herî zêde ji asîmilasyonê bêpar nemaye û li ber qedandinê ye sed mixabin. Temaşavanên hêja bi rastî demakam di nava bajêr de digerin yani tu tiştekî ku mirov bêje ev ya aydê Kurda ye ev ya ev bajarê Kurda ye em rastî tu tiştekî nehatin
به گلک جاران ام نزی گلک کسان اسنافان آن کسین دنیجی بون مخواست کم بوانا چند پیوان با آخوان لی مخابن نبو یعنی جبوک مروف بیجه اوه باجاره کی کردای صد حب شاهد لازم مخابن تماشاوان هجا لگل ما مثل سعید وروش هیا می بچه که درباره زرگانه ده لگل وی با آخون دیرو که زرگانه جغرافیاوی او ام بیجن خبات زمان بتایبتی لزرگانه مثلا اسیمیلاسیونه ام لگل ما مثل سعید وروش هنکه با آخون ما مثل سرسری ناتی سر شاوی و سر گلامه مارتا آوا بس گلک شادم کمی ایرو بچه که لسر روشا زرگانه با آخون دست بکه ده از خوازم تو پیچه که بحثا دیروکا ازرگانی بکیش براش کرم آخر ازرگان باجاره کی شنواره کی کونه کردستانیه ازرگان به konuma خواه جغرافیک جی کی گرینگ ده یعنی باکوری کردستانی و روجهلات کردستانی باشوری کردستانی به هفره گرید ده وک حلقه کی گرینگ ناونده کی مهمه ناونده دیرو که دا دمام تماشا بکنم دبین عالی سوسیال عالی تجاری عالی سیاسی دما گلک رول وی گرینگ چه بونه یعنی وی konuma خواه جغرافیک و جیکی گرینگ دایه بله هر وها جبو تجارت زی یعنی جیران باجاره کی وک ارزرومیه و هر وها نابرا سیواسو درسمه دا وکا پرکیه ارزروم ناوندکی تجاری بو او تجاری تسیر لسر ازرگانی جده کرد جناره هفن و ری سر در باست بون ام بیجن دسپیکا سال 1900 دا ام تی بیرامه یعنی دگوتن او حمالی ارزرومیه او ایلگی ارزرومیه او خالیه ارزرومیه یعنی جورا تجار کسی نافدار دچون ارزرومی بو کرین و فروتنی ارزروم aynı وقت مرکزی دیپلماتیک بود یعنی ام بیجن وظیفه دار دیپلماتیکی روسیا بریتانیا تایبتوان هر دو دولتی کو هرمی قوت وان هبو لوی در کنسول خانه وان هبو تکلی وان کنسول خانه ارجی هبو یعنی بوی اوای براسی جدما کو ام تایبتی به 105 سال داوی konum و روشا ازرگانی ام بنن ام دبینن کو جی کی گرینگ ام تایبتی جی دیروکا کردا دا عالی سوسیال جی ازرگان تکلا کوزموپولیته تیدا چوا کوزموپولیته مثلا پرانی نفوساوی کرد و ارمن پاشی ترکمن آنینه ترک آنینه در و کوشبر آنینه بجی کرنه به تایبتی پشتی تهجیرا ارمنه جنوسیتا ارمنا او گنده کو والا کرن یعنی 1914 15 شونا او گنده کو والا کرن بشکی وان گندا جدیر سمی در و دور کرد بجیبون نه بشکی دن جدر و ترک آنین بجی کرن ما مستشتی که پر بالکش بو امل نوا باجر گریان یک انسانی که امپرا به کردی با آخون ام زراوی زازاکی جی پرا با آخون تونه بو یعنی دما ترکمنان ترکان تینین دوردا بجید کن چقاس آو و عرد دولمند هي جیه با آوی و جیه جبو زراعت باشه ترکان تینین دوان دردا بجید کن کردان جوان دردا دردخن جیران کی ما بو جازرگانی بو دگو مجدیا خورا باغ خورا یعنی من دگو ام کردن دگوت نا ام نکردن باش دبیجه او درکت یعنی او سوی آغاجی تری دبیجن یعنی سجره دیار بو دبیجه وی داری درکت کو ام کردن و دیاره او کامه گم جوانا نشانه واندا گوتن بله یا ام کرد بونه demek yani ilk Kürdi nava bajir asimle bune o her vaha او dema hareketa koşgiri او dema hareketa Dersim'i sala 1920 hatta 26 koşgiri او tevgera neteviku dest pekir به پیشنگی کادروی جمعیت عالی کردستانی
او تنگاسیه کو چه دبو نفوسا سیواسی بری خوددان ازرگانی بر دسمه دیشون هر وها عشیره کرده کل هرمه بون بشکی وان لسیواسی بو بشکی وان ازرگانی بو بشکی وان لدرسمه دمان و بوی اوای بشکی وان دکتن بینگولی بشکی وان دکتن خارپوتی yani aynı aşir dınavbera yani goravan bajara hemu bajara da bu tekliye wan bahevra bu em dema beri xudedin rojnama mesela roji Kurdistan'da gengeşiye zamanı Kurdi çedve mezede kineki ezirgani nameki pir barke şandiye ser münakaşa alfabeyi ezirgani yani bu kadar şandiye ezirgani şandiye yani ezirgan de beje yani ihtimalen mezir ezirgane yani asli xo ezirgane belki evji sembol van deramaya lez musaje derxis kuje ezirgane şandiye yani kesi hişyar xwenda münawwer nav ezirgane de bu yani ezirgan ali baweri و mezhebi de grani Suniyo Alevi Kurdin Zaza u Kurmancın jî heman demede. Kurmanc, Zaza, anjî dimiliyem bêjin. Vana giş aynı manayê tê bikaranîn. Lê ew piranî, ew denge xerab bûye. Îro Kurmanc û em bêjin Zaza tenê ê ku nava bajêr de mane kes napeyve. Ne ku nizanin, napeyvin. Eger axaftina Kurdî ji xwe re weke teşîrbûnê kabul dikin. Yani ew teşîrbûn zixta serwan zêde dikin newêrin. Mamosteca na ezirgan di heman demede nîvê ezirganê dikeve ser aliyê koç kiriye, nîvê Sêwasê jî dikeve koç kiriye. Di seredana koç kiriye de ji yek şinavendên hareketê tevgerê ezirgan bû. Barekî giranê hareketa koçkirî ser ezirgan bû. Piştî koçkirî heta 38 hareketa Dêrsimê jî barekî giran ser ezirganê. Seyid Rıza tê ezirganê de tê girtin. Bi münasebeta vexwendina hevdîtina tê ezirganê li ezirganê tê girtin. Yani karargaha devletê Osmanî li wê derê bû. Yani o navendekî mesela dema em dîroka wî dinêrin nêzîkî 1000 hev dibêje dikan hebûye. Yani wê derê navendên ticariye merkezekî ew e û her wiha karargaha leşkerî têda heye. Yani bi vê wayê ezirganê hem barê hereketa koçkirî tevgera koçkirî hem 38 tevgera Dêrsimê barê her duya rakiriye alîkî ew tevger serpişta ezirganê bû. Loma mesela spor û lêkolînerê komara Tirkiye ku yani geleka ser vê herêmê nivîsandina weka em bêjin Avni Doğan nivîsandiye rapor hazır kirine Abdul Halik Rende rapor hazır kirine Hasan Reşit Tankut ser herêmê nüfusa wî baweriya wî taybetmendiyê wî gelek rapor hatine çêkirin mesela ew giringiya Erzeromê divan raporta da jî derdikeve pêş mesela çi dibêje pêşniyar dike ji hikûmetê re dibêje eger em ezirganê kontrol bikin em karin hereketa Kurd kontrol bikin. Pir mühim yani mesela li ser vê yekê bi ser ketine li vê derê yani va 200 salî da li ezirganê hema bêje Kurd û Kurdî îdî qediya ye. Yani komara Tirkiye noktayên giring tespit kirin. Em mesela ji man noktayek Erzurum Xarpêt çîkî navendkî giring bû. Yani ev herêm ev gotin em kontrol bikin em karin herêmê giş kontrol. Wekî ew ê mamoste mesela rêzeçiyayên munzurê hene viya lê munzurê û viya lê munzurê de orta da wekî baltayekî lê xismin kirbin du şeq. Belê. Yani navbera viya lê û viya lê têkilî jezê qut. Belê. Yani îro dema em bala xwe bidin çima yani nava ezirganê Kurd tevî ku Kurdin Kurdê Alewî û Sunî ne o beşê Tirkiye ku nû anîne bi cî kirine evana gelek herêmê Kurdistanê anîn Xarpêtê Çêrmûgê Diyarbekir ezirganê yani gelek Erzeromê gelek jiya Türkmen nüfusa Türk anîn ku van dera bi cî bikin û denge biguhere
و هر وها ببن وسیله عاصم نکردن کرده ازرگان جی به کتبر بای و پولیتیکا ام بیجن دجوارا کمارا ترکی و ایرو لومات ناو دا دیگری یک کسی کو بتوی کو کرده کرمانجه زازای نکاری نابینی کو به زمان خود بپیوند عالی کی دترسه عالی کی جبیر کریه مخابن یعنی او مینیاتوره کی کردستانی پولیتیکا یکسر کردستانی تطبیق بونه پارچه کیوان پولیتیکا جی سر وان هرم گرین کو بو کنترل کردن باکوری کردستانی هاتنه وکا مرکز هاتنه نشان کردن لوی داره ازرگانجی یک جوان باجاره کو اسیمیلاسیون براستیجی به سر کتیه نا 1911 و 12 جوین سالانی که شوندا پشتی قرکرنا ارمنان ایدی او رنگ اتحاد ترکیه و پشتی وجه اواکرنا کمرا ترکیه جی دی رنگ وان یه راستی در تکو لگلک باجارین کردستانی بیتشتید کن لباجارین وکی العزیزه و ارزرومه و لیب تایبتی یعنی وکی ازرگانه براستیجی به سر کتنه امل نوا باجرگریان تشتی گدن پر بالا من کشاند نها گلک جوان زازایان جی زازای کرمانجین قلورین جی ایدید بجن ام نکردن ام زازان وک کرمانج وک کردشی نحسبینن افجی جی مخابنیه ما مستعملات هزار جاری آوابه زور سپاس شرفت برنامه همه تا گلکی ام شاناس کرن سرکفتنا و دخوازم اون تشتی باش دکن تشتی هجا دکن ناسینا ولاتکی ناسینا جغرافیاوی ناسینا دیروکاوی خدمتکی گرینگش بو پیشکتنا فکر نتویا وی ملتی مالا تعالی بوی زور سپاس گرامه یا ازرگانه دی بردوام به کرا آمدی؟ از چرمگیم چرمگی سر چاوان تمام سپاس دکم مالا تعالی امی قصه گل نوا باجر بگر هنا کی بحث باجر بکنو او بکنو پیشرمه بچ انسان بر زده نچنن مخابن وسانه زانم دیا yani راستنجی زانم دیارک وسانه لی باجر میا عرض میا آوا میا آخا میا کسی دنی لسری رو مشتن تماشاوان هجا دیسا من نوا باجار ازرگانه دگرن اف باجار کی وکی باجار براستیجی باجار کی گله کی خوشه دنابرا دو چیایان دا هاتی آوا کرن ملی می چپه چیای کشیش ملی دنجی ریزه چیای منظوره نکو جالیه هج علی العزیز درس متن حتی نویالی وکی ریزه چیای درس می باجار کی پر خوشه ل صد مخابن او آو آخامه عرض ما سر عردو بن عرض حمو باو کالو پیرن میا ل مخابن وکه اف باجار نعایده کرده به باجاری که وسایه آنها اندنوا خیالته که دانه صد مخابن تماشاوان نشا وند بینن پشتا من چای منظوره باجار ازرگانجی یک جتیجکن رز چای منظوره نه هر وها وند زانن چای منظوره چمه منظوره جان رح داماره کی ولات میا اف باجار کو تیجک منظوره یک جداماره ولات میا آنها نوک باجاره کی میا مخابن دماغ عمل نوید گرن ایش و آزاره کی ما لدورا ما دجوه د سالن 1925 شون و وقتا کو د بیژن شرق اصلاحات پلانی به راپورتا اسمت اینو کو دمه سروک ترکیه یعنی کد بیژن سروک وزیر ترکیه راپورتک دده و دوی راپورت دده بیشه اگر کو ازرگان نبه ون پیشیل ازرگانه نبن ون تجاری نکارن کردا بکن ترک جوه دمشون و که راپورت کی چت کن او وی باجار قدیم و که بالته کی اورته بخن
ji Kurdan bi tamamî diqetînin ji Rojhilatê Tirkiye ji gelek deveran Tirkan tînin û di vî bajarê de bi cî dikin di vî bajarê de bi cî dikin av û ax û erdên herî dewlemend jî didin wan bixabin û dîsa jî Kurd li vê derê feqîr û belengaz dimînin anha bazara vê derê av û ax û erdên dewlemend zozanên dewlemend hemû di destê wan Tirkên ku 100 sal berê anîne de axa me de bi cî kirine anha di destê wan da ye em li nava bajêr digerin em nikarin rastî Kurdekî werin an jî em rastî Kurdekî te bên jî newêre bêje ez Kurdim eva mixabin 100 sal polîtîkayekî bi vî awa ye û bi ser jî ketine mixabin bajarê Erzinganê bi vî rengî ye. Herediya Zraunde Dürüşya Zraunde Dürüşya Ez kurban etsin buraya Ez heyran etsin buraya Zraunde Dürüşya Zraunde Dürüşya Ezim gan yok ebere Estem bol yok eseri Alaman ya zafüdür ya Alaman ya zafüdür ya Ezim gan yok ebere Estem bol yok eseri Alaman ya zafüdür ya Alaman ya zafüdür ya Enkvano dertivano Enkvano dertivano Vano vano hen berbeno Eni vano hen varkeno Nocerino senechino Nocerino fetelino Sono yeno hen berbeno Eni vano hen varkeno Erzingan yok ebere Estem bol yok eseri
Alamanya zafüdür ya, Alamanya zafüdür ya. Ezimgan yok eberi, Estembol yok eseri, Alamanya zafüdür ya, Alamanya zafüdür ya. تماشاوان نجا حوالو گرین عزیز ام و هفته جاتن داویا برنامه خو ام و هفته لازرگانه بون حتی هفته کدن حتی برنامه کدن لسر اکران کرد شوپ ببینن گراولات دی بردوام به بخاطر و ببینن خیر و خوشیه ده